Inflation ya bareki ile godimo ile go golela godimo ge bapetša le eo e beilwego ke panka ya reserve mo dikgweding. Seo ke ka ge theko ya dijo le makhura di tšwela pele go ya godimo. Ditheko tša didirišwa tše bohlokwa tša ka gae di tšwela pele go ya godimo. Theko ya borotho jo botsoto e godimo ka disente tše 14 go tloga ka Aporele ge o bapetša le kgweding ya January. Theko ya lesaka la bopi le yona e godimo ka diranta tša go feta tše 2, mola theko ya lebotlelo la makhura a go apea e le godimo ka diranta tše 4. Theko ya petrole le yona e godimo ka diranta tše 2 le disente tše 35. Bareki ba ile ba hwetša ke mollo ya go theošwa ga makhura ka ranta e tee le disente tše 50 e fela seo se fihla mafelelong kgweding ye. Ga bjale bareki ba ka ekhwetša ba reka litere e tee ya petrole ka diranta tše 25. Food and alcoholic beverages has also continued to accelerate. We see that sitting at 6% on a year-on-year basis, and the monthly pressure there is at 0.7%. Meat inflation has contributed to that pressure. We also see oils and fats, which would be heavily related to what we're seeing internationally, given that Russia is one of the big suppliers of our palm oil or sunflower oil. And so we see that pressure coming through there as well. Rakgwebo yo mongwe o dumela gore dikgohlano tša Russia le Ukraine di ama gampe inflation ya naga. We'll continue on our journey of running the business more efficiently, and every time we run the business more efficiently, every rand we save, we seek to give back to the customer through lower prices. Go letetše gore banka ya reserve ka Afrika Borwa e ka itemogela tlhatlogo ya inflation go ya go dipersente tše 5 fegelwana seswai e le ka lebaka la theko ya godimo ya makhura le dijo.